bafethu asikwazanga ke ukuthi sibuke ilokhunja igame yelokhunja Swelele versus Kaizer Chiefs. Kaizer Fish. Yes, because bafethu we are under resourced, we are understaffed, it's just me and Sbu. So bafethu sizoni lokhunjele igame eMamelodi Sundowns nePolokwane City. So bafethu siqale ngeformation nje Polokwane City zenge 4-4-2. Yeah. That's a defensive formation. Coach wabo bekhuluma all week kwi-media. I thought maybe ngeke aza defend. So we are bona ukuthi lapha ku number 2 lapha ku right back yes number 2 bekukhona uMathuludi. Yeah. Then ama center back beku Ramaja then noNkakhe. Then ngale kwilokhunja kwi3 bekukhona uNkwe. Iyona first yokuqala la because there are 2 banks of 4 bedlala i4-4-2. Then ngapha kweMikli bekhona uDlamini uKambala noba konje sibu Maphungule yes Shabalala bese kuba uKekeledu yes uShabalala bephambili uShabalala belokhunja no Ramapo uDlamini ungena second half. Qalile Dlamini. Qalile Dlamini? Yeah, Qalile Dlamini. Okay, beku kodwa ama strikers beku Ramapo Shabalala. then bese kuba uShabalala Sibusiso. Yeah.